Nelson Mandela yavutse tariki 18 Nyakanga 1918 avukira mu cyaro cya Mvezo ho muri Amtata, akaba yarahawe izina rya Lolihahila, rikaba ari ijambo ryo mu kirimi cy'Igisosa rivuga gateza bibazo, ariko nyuma aza no kongeraho izina Madiba arikomora ku bwoko bwe. Izina Mandela akaba yararikuye kuri sekuru wari umuhungu w'umwami wayoboraga mu duce twa Transkei. Mandela yakuranye n'abashiki be babiri mu cyaro cya Konu aho mama we yakomokaga. Akaba yarakundaga gukorakoranya abantu b'abasore b'urungano. Ababyeyi be bose ntibari bazi gusoma no kwandika, ariko nk'abakristo ba Methodiste nyina yamujyanye mu ishuri afite imyaka 7 y'amavuko. Nyuma yo kubatizwa muri iri dini, mwarimu wamwigishaga yamuhaye izina rya Nelson nk'izina rya Gikristo, niko kwitwa Nelson Rolihlahla Mandela. Arangije amashuri abanza n'ayisumbuye, Mandela yize kaminuza universite muri University College of Frontier, aza kuhirukanwa maze akomereza muri University of South Africa. Akirangiza yatangiye gukora nk'ushinzwe umutekano mu birombe by'amabuye y'agaciro, aho yakoraga niga amategeko muri University of Witwatersrand, aho yaje gukura impamyabushobozi mu mategeko nyuma y'imyaka irenga 40 ahiyandikishije kuko yabonye iyi mpamyabushobozi ari muri gereza mu mwaka w'1989. Nelson Mandela yinjiye mu ishyaka ryaharaniraga uburenganzira bw'abirabura ANC African National Congress mu mwaka w'1944, aho yahise ashinga umutwe w'urubyiruko w'iryo shyaka. Muri uwo mwaka kandi yashatse umugore wa mbere Evelyn Massey, banabyaranye abana 4. Nyuma yo kubona ko imyigaragambyo, kwandikira abayobozi ndetse n'ubundi buryo bwose bwananiranye, Mandela yatowe na bagenzi be kugira ngo ayobore urugamba rwo kwibohora. Uru rugamba nirwo bise Umkhonto w'Ensizwe, bisobanura ngo icumu ry'igihugu. Mandela yaje guhindura amazina ye yita David Motsamai, maze azenguruka ibihugu bya Afurika ndetse n'Ubwongereza, aho yakusanyaga inkunga yo gutegura iyo ntambara. Yanakoze imyitozo ya gisirikare muri Maroc ndetse na Ethiopia. Nyuma y'ukwezi agarutse muri Afurika y'Epfo, yahise afungwa ku itariki 5 Kanama 1962 azira kuba yarasohotse igihugu nta ruhushya afite no gushishikariza abakozi kwigaragambya. Icyo gihe akatirwa imyaka 5. Mu rubanza yararimo n'abandi 9, yahavugiye ijambo ritazibagirana mu mateka. Yaragize ati, narwanyije ukwishyira hejuru kw'abazungu, narwanyije ukwishyira hejuru kw'abirabura. Icyizere ko dushobora kubana mu mudendezo, bwumvikane na demokarasi, aho buri wese yaba afite amahirwe angana n'ayundi. Iki cyizere mfite nzakomeza kugiharanira kandi ndizera kuzakigeraho, nibiba ngombwa kandi niteguye kuzabipfira. Ku itariki 11 Kamena 1964, Nelson Mandela ari kumwe na bagenzi be 7 bakatiwe gufungwa burundu. 6 muri bo bahise bajyanwa muri gereza ya Robben Island. Mandela yabaye muri iyo gereza kugeza mu mwaka w'1988, aho yimuriwe mu yindi gereza yitwa Victoria Verster Prison, aho yaragiye kwivuriza indwara y'igituntu. Yaje kurekurwa ku itariki 11 Gashyantare 1990, igihe kitazibagirana mu mateka ya Afurika, ubwo kwishyira no kwizana k'uburenganzira bw'umwirabura byari bigezweho. Umwaka ukurikiyeho yaje kuyobora ishyaka rya ANC, maze aza guhabwa igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel. Mandela yatorewe kuba perezida wa Afurika y'Epfo ndetse no kuba perezida wa mbere w'umwirabura mu mateka y'iki gihugu ku itariki 27 Mata 1994. Mandela yayoboye manda imwe, maze mu mwaka w'1999 yongera kwiyamamaza. Kuva icyo gihe yagiye agaragara mu buzima butandukanye bw'igihugu cye, akomeza guharanira demokarasi no kurwanya akarengane aho kava kakagera. Ubuzima bw'izabukuru bw'uyu mukambwe ntibwigeze bumworohera, dore ko igihe kinini yabaga ari mu maboko y'abaganga arwaye kubera indwara zo mu buhumekero zatewe n'ingaruka zo gufungwa. Tariki 5 Ukuboza 2013 nibwo urugendo Mandela yari amaze kugenda ku isi rwarangiye, akaba yaritabye Imana aguye Johannesburg muri Afurika y'Epfo azize indwara zo mu myanya y'ubuhumekero. Nelson Mandela yitabye Imana afite imyaka 95 y'amavuko. Akaba yaragiye agaragaza ibikorwa by'ubutwari byo kwamagana akarengane kakorerwaga abirabura, cyane cyane ivangura rishingiye ku ruha apartheid yakorwaga n'Abongereza bakolonizaga igihugu cya Afurika y'Epfo. Azahora yibukwa nk'umunyapolitike n'impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu wemeye gutanga igice kinini cy'ubuzima bwe kugira ngo ibyo yemera n'ibyo rubanda rwinshi rwa Afurika y'Epfo bifuza bigerweho.